E whatalo whātu le nei a fiafi I lau whasausaunga Samoa. Ia ua toe o se anga o na a matalo lea o le whonutanga Malo o le tau pulenga I le Va'a Suesue. O le avanua le leile nei e whaailoa atu ai a tātou tapenaga a o ngā solosolo mai a tātou Malo mo le nei whamoemoe. E o mai le taimi nei ua atoa le whaafe lua selau whaasefulu. Le au whai o tangata usufono ua maea o na le stara. Ia o taitai o Malo e au fiai le tupu o Peretania, whapea Eswatini o le Malo I Afrika. Ma o le taimi muamua le nei ua asiasi mai ai nei tupu I lo tātou atunu. O nisi o loo usufono mai e au fiai taitai masui o atunu ue 5 mai Asia, Afrika, Karipiani, Europa ma le Pasifika. Ua silia le numera na ilo le tūlanga whamoimoina o vaenga o whasalalaunga po le media. Whapei lātou o lo ua awai mai mo ni talanoanga whapitoa. I le maua ai o le avanoa e whasoa ai matangata ese o le whaalapo pitonga o Malo o le taupulenga e o tātou forums po side event participants. O le tūlanga o apitanga, ua silia I le whaafe potu apitanga ua mai au na whaatonu mai, ma tutongia I o lātou whalitai Malo, I lunga o le meli lau pasese o le Pacific Explorer le e taunu mai le astonai. Ia whaapea foi maota malawa o ainga, ua whaavanoa mo a tātou Malo. Mo I lātou ua whatonuina apitanga I lunga o le meli o le Pacific Explorer. E au fia umai ta umafa I le tutongi o le potu, ma mawhai foi o na whaao ngā isi au nanga o lo ia I le Va'a. E pei o potu whapitoa mo e whaao ngā ina na fua whaatavanvale, ona o afianga tu mau. Ia ma no fuanga o whaafianga. Ua tutumu uma whalitani Malo I pia, ai maise I no fuanga o lo o taulalata I no fuanga e whai ai whonutanga. Whaatulanga ina I le saulea mai mulinuu, se ia pā ia le whalitani Malo le tau mesina. O lo ia I pea na I potu I maota malawa o ainga mo apitanga mo le whonutanga. Whapea na I potu o le Va'a mo e ua tuai o na whaatonu mai apitanga. Mai o lea e momoli atuai le whamalo, ma le whaftai. I o tātou nuu malala whanga uma, ona o le whaalia o loutou wanganga tali Malo, ma le mitanga e whaalia le matango fie o tātou ai malau whanua. Mai whapea foi o na whawhitaia le au whaipisinisi, I lo tou langolango sua, I le whaamatango fia ina o tou pisinisi. Ua whaalia mai upenga ta whailangi, le fia o sui o atunu o taunu mai, ono o loo wa lātou vaaia teuteunga, ma whaailonga o le avea ai o lātou atunu, ma pāanga a tātou nuu I Samoa nei, e ala I porkalame mo le whaamatango fia ina o nuu malala whanga. Ia o se tārsanga, ina ia tātou manatua e iaini whaite tenga. I le whaonga ina o tanga vai o nisi atunu, ai maise pe a whai ua whewhiloi fua ua whaonga ina I se nu. Ai eini whesili I e tūlanga, whamonmole, whawsotai mai le matanga luenga o le vai whafu. Ua tau whamai anei, te unga o potufono uma, o le a whaonga ina mo whontanga, au le I tala ina whono mua I le asonga fua. Ua ilunga o nei o upenga te whailangi le porkalame, o whonutanga uma mo le vai aso anga fua nei. O sauninga mo whaafe ese, mo le whonutanga, ia ua tau mawhai ina ia whasoa e le ngata I le tūlanga le lei o au nanga, ai whapea fui I le una ia ai o to mai
i le whaatinonga o ni pisi nisi le lei. O loo iai fo i Samoa nisi o tangata mai fafo, e Fesoasoani ma fautuaina le tūlanga le lei i le sauni o tau mafa maisi au nanga. Ua mautu le whaatinonga o tātou manaonga tau vale. Mō le whaongaina i le nei fonutanga tele, e ala lea i whainga whapaanga le lei. I le vao le Malo, whapea le au whaipisinisi, ma whaopopo iai Fesoasoani mai a tātou paanga mai fafo. O le a whaatino ina si au nanga e whaavea iai, sui usfono uma mai whalitani Malo, ino foanga o fonutanga, ai maise mo i lātou e leo tuuina iai ni ta vale whapitoa. O le a whailo atu foi, taimi e tāpunia ai le awala i le talawhātai pia, mai le asu tofi lua sifulwha, i le asu tōnai lua sifuluono o kitopa. Mōni na i tū la, ina ia whaalao le awala, mō wheo inga taitai, mai o lātou whalitani Malo, mō le moto le Palemia, ma le toe foi. Mai o te whiwhia telefo i e whailo atu, o le aso lulu na te anei, na whai ai se sauninga puu, e whaafeiloa i ai le silia ma le lua se lau, ali i matamaitai leo, mai e tunu e se fulu tasi o le Pasifika, ua ofo mai le Fesoasoani i le tātou mtanga aluenga o leo, whale pui, ma au nanga toi fuatainga. Ina ia whaamausali le malu puia, ma le saunga le mu o le fonutanga. O le a whaia foi, se isi sauninga i le Va'a Suesue, e moli ai le tātou whaafetai, i taitai o Malo e se fulutasi o le Pasifika, o le a awai mai le fonutanga, mo le nei Fesoasoani. Mo le puipuinga o le gataifale, o lo ua iai nei i o tātou o ngā sami, manu wao e tolu o le HMNZS Canterbury, mai Niu Sila, o le HMS Tama, mai Peritania, whapea le HMS CHOGM, o lo o taula nei le wafu i Mataafa mai Australia. O nei au nanga whapitoa, ua whatinoina ona o le awai mai o le tupu o Peritania i le fonutanga. I le vaenga tau whalawalawe e whafuasei, male soifua maloloina. O loo iei fo i Samoa nei, ali i matamaitai fo mai Amerika, ma Niu Sila, e Fesoasoani i au nanga i le taimi o le fonutanga. E le ngata i lea ua taunu mai foi, isi tangata e iei to mai whapitoa i au nanga tau le tinei o mu, ai maise o au nanga, i le whalaua inga o ni ngase tinga ina i le whanemai. Ua mai a foi, ona tapena ina sinofuanga whapitoa, mo nisi a ngase i le taimi o le fonutanga. O loo iei foi, ni potu whapitoa, wa tapena ina i whalitani Malo e wha, o le ai taitai o Malo mausu ngā fono, e mawhai ai o na maua ni au nanga whafo mai, pe a Naomi. O se tala i le Va'a o le HMNZS Manawanui. O le asusa so ono o kitopa, a o whaatino ana suesuenga masani o le gataifale. No soai le Va'a lea o le Manawanui, ia au o te fitoala, ma paulia ai loa. E le ipine ai mu mangoto ifo ai i le moana. Sa mawhai o na lawea ina, le au Va'a e fitus fulu lima ia, ua toi foi uma i Niu Sila. O le asongafua fitu o kitopa, na fono ai le komiti a le Malo, e ngafa maia whawhitauli, tau le gataifale, ma amatai loa na suesuenga i le tunanga.
Mai ia suesuenga na I loa ai le nofoanga tonu o lo taatia ai le Manawanui mai loa ai mai ata ua amata o na masaa le swau mai vaenga e tolu o le Va'a ai mai se ai foi I le iloa atu o ni pusa o loa ua pau ese mai le Va'a. O le aso sfulu tasi o le aso whareile o Oktopa na mawai le ata o le isi pusa o loa fatasi ai ma fōlinga o le Afianga o le au ona o le mangoto atu o le Va'a ma le felafua ina e au malolosi. Na vave ona awina mai le vaenga fasosoani mai Niu Sila whapea ma le uta o mea whaingaluenga ma masini ina ua longo I ai le ngoto o le Va'a. O le whaamamafa o le lua vai aso talu o na ngoto o le Va'a. O le maitawina lea o le tūlanga o le suau umasaa, mani a fianga o le siosio manga ua iloa. I le taimi nei, ua whailoa mai o lo mausali pea tane te tele o le suau o le Va'a, ma ele o vaaia se suau umasaa mai I ia tane. Peitai, o lo vaaia le suau umasaa, mai vaenga o paipa o le Va'a. O lo o mataituina le lei ia tūlanga ele au maulu o le fuava'a o Niu Sila. Mangalu lue ina ia mawhai o na whae titia lea whale tonu. O lo whapea foi o na aoina whaamatalanga mai tangata o ia Afioga pe ua lātou vaaia ni a Afianga whaale siusio manga. Ele o iai ni whaelonga o le Afianga o mea ola masani vaenga taulalata I Mataafa o nu. Ua amata mea Niu Sila ini awala whaavao Malo e mata I tuwai I taimi uma mai loa ngofia ai ni a Afianga o le siusio manga ona o le whaalavelave na tupu o le International Charter, Space and Major Disasters. Ua amatalia foi ia feutanga inga manuu malalafanga o loo a afia ma malo e lua pe ua iai ni whaafitauli ua fitai ai mai lato ona o le ngoto o le Va'a. Ua whatatia se fuafuanga mo le aveina e ilunga o pusa o loa mai le Manawanui. Ua tuina mai foi I le komiti whaafoe Samoa se fuafuanga alualu mamau ma ua whaamuamua ai le ave eseina o le swau mai tane o le Va'a ona fitoava ai ai lea I se auala e ave ai ai ilunga le tino o le Va'a. Mai pei ona iai le malienga a Malo e lua Samoa ma Niu Sila o le a taofia le tu mau ngā luenga o lo whaatino taulalata mai I le lau ele I le vai aso e usuia ai le whonutanga a Malo le taupulenga. Whapea foi o na whaavava asia singa mai lo ilonga mo lea lava vai aso. Ia Samoa e whengai pea le tatou soifuanga ma lui tau ai mai se o ni whaalawelawe tutupu whafuase. Ai lawanunga le nganga whaafitai o le lava saunia o a tatou au nanga tau lawe ai. Na le mau se soifua o le au Va'a o le Manawanui. Ia ai mai se foi o tatou lava tangata I au whaingaluenga le Malo. Ia ai mai se tangata o nu taulalata sa ngalu lue fatasi e lawe ai le au Va'a. Ia o le awhanga solopea ngā luenga whaapao Malo I ia fianga ese o le nei whaalawlawe a o loo tāpena le tātou atunuu mo le tātou taringa Malo o taitai o le tāpulenga. Ia a tonu e taunu wai le upu masani le tunuu ua tomua mala a ia uli masao la sanga o loo muli mai.
Te talo atu ai Samoa ia tātou si whatasi i tātou mataisili, ala ia tātou tālusanga, e tātou whamoemoe i le Va'a Suesue, ia manuia, ma Malo, i ona a awalofa. Talofa and greetings, Samoa. We are in the final countdown to the start of next week's CHOGM program, with guests from across the globe already arriving on our shores. To date, a total of 4,240 delegates have registered for CHOGM, comprising heads of delegations, country delegates, media representatives, and fora and side event participants. And for both media and fora, registration has far exceeded the projected expectations. On the accommodation front, 4,125 rooms have been booked with our accredited land and sea-based accommodation providers, including several private home bookings and bookings on board the cruise liner Pacific Explorer. Those opting to stay on the Pacific Explorer will have their meals included as part of their booking and will have access to conference facilities and inclusive rooms with wheelchair access. Hotel properties and other land-based options are at capacity, with those located around the CHOGM Peninsula and within close vicinity to CHOGM and CHOGM Peninsula venues are now fully booked. There are still rooms available in private homes and on the cruise liner. I wish to congratulate and thank all our village and business communities for the immense work carried out to ensure that we are extending to all our guests and our Commonwealth family a vista of welcome. Please be aware that there are sensitivities in the display of some emblems and flags alongside others. So if in doubt, do seek advice from the Foreign Ministry. All our venues are undergoing final touches before they are set up to receive meeting participants from Monday. Events and functions are evenly distributed across a large cross-section of the business community and urban locale, and we look forward to seeing the buzz of CHOGM around Apia. Our transport needs are being fully catered for through strong partnerships between the government and private sector and with the help of our development partners. Regular shuttle services will operate between hotels and venues to cater for those participants who do not have access to designated vehicles. There will also be scheduled road closures on Thursday 24th, Friday 25th, and Saturday 26th of October. These road closures are for defined periods of time only and will enable CHOGM VIP and CHOGM delegation movements between the venues, including select hotels in Apia, as part of the official CHOGM program. I am very pleased to note that on Wednesday, we welcomed a contingent of more than 200 police from 11 countries in the Pacific to assist the Samoa Police, Prisons and Correction Services in delivering a safe and secure CHOGM. Next week, we will host a special Pacific Heads of Delegation meeting to thank the 11 countries contributing to this regional and distinctly Pacific approach. On the water, we have engaged in a unique tripartite maritime security arrangement, coordinating the specialist services
of HMNZS Canterbury from New Zealand, the HMS Charles from Australia, and the HMS Tamar from the United Kingdom, should they be needed at any point over the next week. In the areas of health and emergency, medical teams from New Zealand and the USA and from our Samoan diaspora community will bolster our own medical capacity and capability on the ground, and fire service teams, ambulance service teams, and equipment have been mobilized from both Australia and New Zealand. All hotels hosting heads of delegations will have dedicated medical teams and facilities set up. A special ward for CHOGM has also been completed and is operational at the National Hospital in Mataafa. On Sunday, October 6th, the HMNZS Manawanui, carrying out marine surveillance work in Samoa, ran aground on the reef at Tawhitoala before it caught fire and sank, unfortunately, without loss of life. On Monday, the 7th of October, the Marine Pollution Advisory Committee convened and began operations with coastal and marine surveys carried out. Aerial photographs from drones confirmed the Manawanui's underwater location, as well as the fact that it was leaking fuel from 3 locations. Drones were also able to identify the location of 2 containers from the ship found on the reef. A 3rd container was later confirmed on Friday, the 11th of October, as was the damage caused to the reef by the 3 containers as they've been shifted around by currents. Following the sinking, New Zealand immediately sent a response team along with equipment and machines. The focus of these first weeks has been on monitoring the oil spill and any environmental risks. So far, the main fuel tanks, which are accessible for assessment, are intact, and there is no evidence of any leaks from these main tanks. There are small fuel leaks coming from the ship's systems and pipework. The NZDF divers are monitoring these constantly and are working to mitigate the impact. New Zealand is also monitoring reports from the community of marine life affected by the diesel. To date, they have not found any impacted wildlife in shoreline assessments. New Zealand activated the International Charter Space and Major Disasters on behalf of Samoa following the approval by the government of Samoa. This will enable identification of any ongoing impacts to the environment as a result of the incident. Consultations have already begun to hear community concerns. A plan has been approved by our government to remove the 3 containers that came off the Manawanui from the reef. The containers will be floated and towed to shore. NZDF have submitted a draft long-term operational timeline to MPAC for consideration, which prioritizes extracting the fuel before deciding on any vessel salvage. As discussed between the New Zealand and Samoa governments, response teams, dive and coastal operations will cease during CHOGM Week, the 21st to the 26th of October. The teams have also agreed to conduct scaled-down monitoring
and inspections only over that period. As we now come to the eve of our hosting of CHOGM, and although we have this unfortunate incident of the Manawanui, we come to seek God's blessings for our meeting next week, that it will be a successful meeting and that our visitors will find their experience in Samoa not only a good meeting of the leaders, but to have the opportunity to experience our Blue Pacific and the situation that we find ourselves in. We ask for your prayers as we go forward to next week, and we wish you well. Soifua, mai emanuia. Thank you, Prime Minister. Hello, Fiame, Palemia. Le Jamie Day of Sea. Mole lo swapa, malo ngaluenga. David. Accommodations. Quando inicio o motivo o mai fábia e inicio o delegations, particularly my Juban, o Jauno mai, ai fábia sa porque ela to e no fope helpi no Mahalia, the cruise line, papato. Dela fábia o Jauno mai ia ai pinta ne le itau mai de pa. So parents reports it o la wona na Fiame. Si tahu mereka ada sudah nak rumah mereka, kalau fisik desa, besok tak ikut, or desa, jilo betang tengah ikut ia pun ikut nama accommodations, dan isu delegations. Ina ia fakau julia dah julia, ia bingung oleh cruise lain lah. Ya, Malaysia fisik faham boleh lah, oleh orang ada dia main cuci hari. Kalau dia macam wajib mai ala kauna fadili ona fadili ya manwe holia se si alternative para na Malo na fadili ya tatua Palemia o si alternative na ya fama ko ya mana nga itu ya Palemia fama dia o tu ne la fe ave ai se ni kokta ya na Malo si fa zai Kata membuat sini awal tiari, yang tadi itu oleh interior condition. Oleh tu oleh awal le tiari, o atunu umolalang, efai angal wengai awal. Mal tato ngal wengai le efai tiari, eri efai fapea efuafua mole chokom. Oleh fanga solong ngala bo tato ngal wengai masani, ya mal fuafua ina tato tupe. Mal meaya. Tawai na mafaina sao mai le fio mai ole sao ole tupu. Oni me tawa na mai ola tapena le ia le ofisa le o lo fafeao. Ia ma afape tele malanga ile awal. La he feo ai tato taval. Mai sao nia le leo. Ia le sao mai ole le fio mai ole tupu ma feo ai mai si umu e anga i mai i pia. Ai ilona fio mai mal toe taliu e faungal tato o wala e ui mai leo moenga le fanga msafata fa pena fo ilona toe taliu e toe fo o ai tali le ya Sili accommodation dan wala ya fama mo mai tato wa sesilia ya sufuli paro o kitsopa ma o safa i loa fo ya tato committee ia te no taitas ia la so ta mai ba fa tua fo ia fa tu la mai la to bookings ia te sa so ia ta ko mai ta ba tai Yeah, update on that. Not the only one, Francis from
suesuenga. O le suesuenga mua o le va'a o Niu Sila. E whai ala le suesuenga Niu Sila ia. Pe foi na whai tātou suesuenga i no paulia foi sia tātou va. A whapea iei se sa o tātou ona o le sa o tātou na mua atu iei. Ia atonu e mo umia sa tātou moni mau. Ai o na foi meu suesuenga e aloi tupi. Ia o le mea mai tautu e ave ele fa mua al tātou vainga o afianga. Pe o le afianga o le siosiomanga tulang whapena. A le mea i o le suesuenga po le anmen tupu le va'a ma me whapena. E le aila o le mataatalna le Malo Niu Sila e o le va'a. Lau fiuma, wala usilio le va'a fo. O le avel tātou whaamu mo i afianga. E koe o sāno mai e se i tūranga i tēnei i le gataifale mo tūranga whapena. O le mo i e le tātou. O nisi o lupa Afioga i tūmaro, o ni tō whanutaina gataifale. A whaila o tātou tapenaga o ni Afioga. Sila i tūranga i le ni tau o le compensation. Mo a inga tulu. Ni a mese o tātou siusio mahana te whani i Afioga. Taftai? Ia o te manatu. O nei mea o taui. E fua i lunga o whamaumaunga ma whamatalanga e au mai. O te manatu. Ia atonu o se tūlanga e ono o iai. Au le mea moni lava ia. E mea tauna whai mua mua. Ia ono o aile ile nā fuafuanga. Ile tūlanga ilona tala whea ngai. O le tala whea ngai foi. Ile tūlanga le o le whai o le sā. Ia o le ngangai o le pui a wa o taimi nei e le o iese mo li mau va aia I Mataafa fa pe o paulia atu ai se suau ia mala e vai foi le I fingota matulanga fa pena I ni afianga lo ia o fa mtalanga me fa maunga me e tua ia nisi fai unga I le lumana ia tu o le tatu mtau pulne Fiame Va'a Suesue CHOGM What's collaborative agenda that's a Pacific leaders Mole from Tama and Cambodia to join from Tama. I go out for in Mataafa or I will find one more Mataafa Tataya Pacific leaders. Ia ole fontanga le CHOGM. E taipei fo ia o fontanga a Malo o fatasi. Ua leva o na fatamilo ia pepa ma mataupu. O ile sa ili ai ia le autasinga o finangalo. Le ela ia I fai unga o fono pei fo i o le Pacific Forum ia. E uma le Pacific Forum ua tatia mai ia se fai unga po se communicate. Whapena foi la le fono le nei, ua lewa o na whatamilo ia mataupu. Ia o tātou ai al Pasifika e lau arunga lava le swinga o le tau. Ia o le whaamautuina o le maulia e tau awe pēr tātou. Ia le sili atu I lunga o le tasi te sima le lima, te kili le vevela. Foi lea, ia o tūlanga o tupe. Mamana onga o tupe e fo iai a fianga o atunu o no le swinga o le tau. Ia o le na mawhai o na whaatino I le COP taruai. Ia le issue lea o le loss and damage. Pei o mea ia o lo o whasolsolo o na ave iai le whaamuamua ma una ia pea I le Pasifika. Foi lea ia tātou mataupu ia. O le fono foi lea ona o le fono mai I le Vasa Pasifika. E la le Special Declaration on Oceans. Le foi sa fatamilo
sa ili ai le au tasinga malo o mo tapulenga. Tailanga mana no, ya o sa hina sana rubi na sa mo observer, o le vainga mo mo lo fasilia na tonu le tanga na so ka mai no ina. O lava ia, if we have sufficient medication supplies, I understand there were reports Bilitelo vaila awa miso kala au miso ki luoga so tsalua. But because of yala alu tata to le wafu po lava la supply, also given the ongoing concern of around mpox, po yese po fuanga matana winga le ia tala itu langa le awani iyo o mai le whaama i Samoa au ngā solo mai ia usi fono i solo le atuno. Ia o le sikasili o le vaenga le aviation, pe fiani private jets were whaamotino mai o mai a lea fo i fuafuanga po fiani Palava ali o whaiona whaama ngō le tula. Ia mara ofisini muli na o Afioga. What's the feeling? Well, umar whaitau māsina, no whaitau waso. Are you guys excited, nervous? What's it like as we grow closer to opening of CHOGM Samoa? Ia, pele leilo tali atu ila ofisini muli. Le lo le me fu ai le excited le wo ia. Ole me ia tato uma so se tapenaga lava I se faamoemoe ia faapena lava le fai o le malosi alu le tapenaga ia ae ale tulaga foi lea I pei se mea ua paʻu ma fai le mea uma e fuafua agaʻi ai ae o le mea te talanoa atu ai le fesili lea ia tatou ma le tatou talimalo atonu e tulaga ese le fono lenei ona o le level lea o taʻitaʻi ae agafua I tagata lea e fetoaʻu ma atu le lata mai nei le tatou fono foi lea ma le EU e tele atu atunuu o le EU ma le ACP lo atunuu o le Commonwealth ia le foi manatua e nisi o tatou ia le SIDS I le mea la tau talimalo ia ma tulaga o le ua tatou masani na paua le mea ia lava tapena ia lelei ia nofoaga o tagata ia malupuipuia a o lesi a mea o te mamoli atu pea o le faatasiga lenei o le fono and we wanted to be a successful meeting la le uiga o le mea o le successful meeting ia mo o tou foʻi o masani I fono tetele faapea e ai si fono ai me se fono tanga ia o mea o le swing o le tau e uma mai a e ai si mea wale mawhaina malilia I e tangata a o whamoemoe ala na le turiroa pei foi o le tātou tau mawhainga I le SIDS ina ia whatau nuu I le fono lea ia mea ua uma o na soala upuli masa ili ia ile lauta sasinga o finangalo o sui o le Malo ia wa ui au te excited a o le loa tai fono wala to le ngafa ma ngagua po ua vai po wala wala malosi ia le foi tate lo umana mele a whapeo tupu le nganga le o le excitement ia po le ale vai ai mau ai le si malo si fo ia talusia ia ma le ai a watu pele te talo I le li ia a mai pea ia lona mana e mawhai ona whatau nua I le tatu whamoemoe a le a tali whasolosolo atu ia sui o tātou komiti I au mta upul na salanga mai. Whanama? Palemia, tako sila observa mo si yung palia tulanga yung mpox, sila pia o maya de risk assessment sa pati yung tangaga usually meron kapit o mali SDC, pag risk kayo mpox mo Samoa ile katumalo yung may sumako e matuago it's really low ile tulanga yung may kamay may tangata yung nagsusun o le lele mata ituan tangaga o no le desitua po iyo e o sahi sila po iya e mpox
ia e ono ui mai ina I le vaenga na a tulanga ai ta tosa fono le riski le airports e lo ai le sine pa pole na te ai o le mai ta suka pa e tanga kanga tulanga le ia pa pe ma le pesi ai o le practices e ta tosa ku tua on pana o le tulanga I shipping ia ai wala au na tapenaga ia ai roa to te ni o le wala ka tapena lava ta so tana na I le afai ni matai I le tulanga le o HC business ma vai na wa ta ni tu ai ka 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 se o le vai so dei I vai to ma na to le container se ia e mala vai inventory sa vai o tau mai mai si pala au ia na si ni ai to vai so tau vai a le tulanga ia mo tinoa o lo te le ta to ta le wa mai to lo va su pa se le no vai no to o ni le ni shi mo mai to mo le o vai su na ke ko ma vai pa to mai ni vai mo pa da tan no le vai su Ya, partai oleh sidi lena sidi mai in the Gausi Aviation. Wa to matos fu ya mo aske to flights le wo fa so tai mai no ingo le fa talang. Ese mai flights ko ia masani ta to wa ia ka ku Niu Sila ma Fiji Airways. Ya o sina flights dai. Ya o flights o lo fa so tai mai mo tanga to malanga mai fon. O se fu ono flights ni o fia ve ino o fa ulunga o Malo. Ai o tato malai malele ia e bua malele o la pakai o le malai o le malele o Fiame tupo Malo Britania ia malai malele o Fiame tupo Malo Eswatini o Malo I Afrika ia o isi malai malele o sosoani mai pakai tato malele ia tato uso ya Samoa ia fiti ia malai malele Niu Sila tunanga na o saloi o tu fu ile as fu ko fa ko mai si flights le fa so tai mai lai apply mai ai na tu lui o fu na mai tai o te viva popo tu sai ile tapenaga fapitoa mo le mele o le faingo o valele foi mo le fono ni lena o mai ele company e soani e masani le fatulanga ina o toenga fainga malanga I so we were prepared for ele tele o isi valele la toyo mai o ele so international and local Mataafa o lewa tato e bati yo langa no wa tau e ya patia tato a pe o ese tato contingency plan for the patia ammo ia fatto ia tu va sì non ce l'ho ida no ne sono tu la mezzo briefing na lo faccio sì fuori ma all'interno o fa fuoco foreign affairs Fiame sì ma più hanno fatto una molta guerra fa Allora sì. emergency attack emergency attack Io le muoio dei loro canca e non può compulo, non è
Malo Tattoo National Disaster Plan, e lì poi mandato sulla fondo National Disasters, activate my Umaya evacuation sites, so I can see Upa, or the response, all over Fatuna, and they are Fatuna and Tattoo Management Plans. Fayo o David, if I tino e tu sai tanto fuana tele maro, fio uma vai na tanto tino maro, o uma fio if I be for my tanto ba and go mas ia te tu ma fa. E o le tali saol na fisit, e toi fa fo i maila tan. Taina mongona no, rino mai a taina mo le radio Samoa. So tu noa tu ai ia le turanga ni sa kiba. O le lewa kai noa I sapata. Wa ia wa tu lo la tu Malo. Lo la tu fonu. Lo la tu tala wa ia fi mota mai al sang. Ia ono lewa watuta. Ine tawai una toe whamutaina. O le porenga fo lo ia sapata. Wa afia fo le am. A pe ni le am. Ine toe ia ise ni tulanga i te mwhaini la tu Malo ni whaia. A le mai tawat. O le alea tau fia i ngā ringa. Ono le tātou kono. Ia o na yaso. O se mai yaso poe o le lua. I le tūranga o i sapata. O le lātou whamitaranga po I neso. O le whananga manga leo nisi o ainga mai tō te leo. O le Afioga, tale tu Malo. O le ala se tale tātou Malo tūranga. I le ngā pātia o sapata. E maise, o le olipi pēr, le tiso le e whako. Ia e moni ele o lo mai tawele o ia Fiame o Va'a Mataafa. Ia a le mele ni no tato Va'a Suesue. Ia o mon mau la sapata. O le sila la pa mo le lava. O le asinga yo inga tato Malo le na ko kanga ni fai ni I tato punta pa mo la. Kali ama. Right. When I thought you know, I'm going to tell you, I'm going to win it on the security, while I'm on the area to Ale, on the Menele, you took you testing the day. And I thought you know, I'm going to tattoo Malo, you say, but my two, young man, I'm finding a fatan and paying a fine women. If I get out of boat, I not woman for to a matanga in a boat. Ia o la fo I o le ngāwenga na u whātino o la o tōwhai poroka suau. Ia o la niki a suau. Ai se ngāwenga I tōwhai konting. Wa la o maua le Swahili company mai whafo. Ia e o mai whātino ngāwenga le na se ino suau. Ia o na lewo dokta fo ia tu le se veia na sau whātino le. Ia ngāwenga le se suanga. Na ia se ngāti whapito. O le lesi fisidoan mafi sa whaile mātou ma filoinga ma tu Malo o le no rua ia o filoinga sa matou whalongolongo lea mai ia finangalo le tu Malo ia sa usi a finangalo a pena foi una watu se manatu o tatou Malo ia la foi le nunga le newspaper ale se va no vai le sa le ia to le ai komsina o Niu Sila wa sa matou malanga fatas ia mana ai komsina o Niu Sila ia mane deputy chief o le ringa Niu Sila le nei le tekta ia na menga ni fatin la fatin wa tatou ngā e bang na esti ba na le bo ia na ta office te nei on le security ia questa ia tu le ni mai Just to follow up on what you said about how we want to have a successful chopper, but as to the host nation, how do we measure the success of hosting chopper? I know I am to long for Samoa, I try to learn my father. But I didn't base from where I am, I build life for it, I didn't name money, lava family. But as the host nation,
And also, last time for tuanga for India or Malo, what's something they should take away from this experience hosting the Commonwealth leaders of Thailand? Yeah, ole fua ole fono. Pele no vai to fa mua e o mta o por fono. Ole pe e mantua tato se atu nu laititi. Ele ma faina fatu se tusa ia foile ia le tato tama ainga o isi atu nu ia sa tari malo. So e fua umala mea ia tato. You know, ele amaya le fua istangata. E fua i tato ai sa oe. Ole mea ia. A le mea e nono fuai. Le ia le tato tari malo i tau mafa. Ia, o te leilo peto te sila fia. E se fo le tele o lui ia i le tapenaga aua e to tele tangata fo e hala a e le popi. Ia, vai ane fo le ia. O isi umame fa pena. O le fo le o le ala e tapena iai, mai fo tangata i to mai fa pitoa. Fo le fa utuaina i tatou falitani malo. Ele ngata le na vaenga le keita I functions, you know, special events. Ia o me ai o tari malo al Palemia, o le tari malo al tupu, tusa o functions na elu, ma le tari malo ale whailau tusi, foi le secretary general. So o main functions na ai oi ma le Ministers of Foreign Affairs kusa e fa ele ngata lai na ai o le tatou tapenaga foi le I taʻamafutaga vai taimi foi I taimi o le fai ai a fonotaga ia o te iloa o tatou ā le lope ova atu tatou I tapenaga foi ona mea morning tea, afternoon tea pe atitilo e le malo ua peia ua lunch pe dina pe afua I le tatou fua foi le e iai so ia taʻua ia o le si o te leo papo le tele foi le whapea po le ase whainga a tangata e foi le level o tatou tari malo. What is more important ia o mai e la te loa ai le si o manga ma le soifuanga o le ai soifua I Pasifika. They need to understand that. Wai fiua e talanoa atu iai tatou circumstances matulanga whapena. Ai le mwhai ana lato lua pa leo mai. Ia, malisi foi mea. Ia o mai e moli mawina foi. Ia tatou tū manga. It's an opportunity for us. Foi le evatu ai foi ia winga tausili. O le tatou anga nuu. Le whawai ai ia le tatou malo. Peo nei ana whao o mai ai se article na whai le Lowy Institute. E urutala whapea o Samoa o le Switzerland o le Pasifika. I le tūlanga e whapea o le atunuu foi le e mawai le fi le mu ma le saunga le mu. Malona tala whasoropito. Ina o whawai le malo tau tele I foi le tapena e whaistatou ami. Pe ofiti o tonga matunu uia Solomona ma. Pa mai fisiringia Samoa, palan me le fai ai na me. Ai va peo le talia Samoa. Samoa le tunu u filemu mai fo ia ana whawhitauli I le whafsanga. Ia mai ai fo I mal tatou whai ngā pālota I le luatasi. Le ana mwhaina fo ia. To e tatou tua lava I le mea tāpena o tatou tua a. Poi le o tulafono e whawai ai ma lava le onsa. Ia, pe o mea nā, ele lava tele o na iei avanua e whaali atua I winga nā o Samoa ma le Pasifika. Isi atunu, wai o mai ala tau e marolosi e la popoa e te leo la tu tamau ainga. But this is an opportunity e whaali atua
ia tu tau sili mai tu e mo e tele o tatou lui tau ai mpai fo tatou fape atu o le matango fi o le oranga le maua i nei le Pasifika ma fa manatu ai fo e tatou ia e se mana ia o tatou tofi ia te iwa tatou vai le o anga i fafu ia ai pe e to e momoli mai e se le tele o le manuia le tatou tunu pe la o mila tali la ofisi news item for a fast over a final window. Ia tapenaga ni Afioga whakamatango ai. Ole totele nanga nao ina tau o whatala no. Ole tau sanga no au mai whaale no atu pe no se taimi ko inea whaafea i isu i o atu ule na totele presenting. Just to pose a ofino ina ai tau na whaafea ki ko inea ia e mo ua maua foʻi le finagalo o nuu mafioaga foi le tofu lava le delegation ma le latou liaison teams e mai atonu isi mea na e mafaina faatalitalonoa ae faigatā ona avatu se tatou tulafono foi e faamalosia ai le o ae o le aua tatou taʻu i ai ma e mawhai foʻi e tatou liaison officers ona whape atu ia a lava se tou taimi pe tou te fiasiasi sana if you volunteer ia whaftai mo le whafsili ia ua lava matoi ia leo ua Fiona mai la tau lango le Pasifika ia mo tatou whaamai mai asufo whaftai Tei o Fiona le mai te Palemia Malo whaungu o tana iata ma te o tatou kumit tei ko i Malo mai ma pasara lau au mai te tai au ai ma vieta o le maku lasi ia tatou whailoi pea Lolo